Svakom je Allah nešto dao i blagodati, kaže jedan, ja imam dobar apetit i to je blagodat. Znam se da ne možeš jesti. Pa svakom ima nešto. A Abid Bugari ima nešto posebno u sebi kao Božji dar. I on je kao magnet jedan što ovako privlači ovoliku broj ljudi, muslimana, vjernika i vjernica. I reći vam nešto, što je to? Jedan šejh, kad je ulazio u džamiju sa svojim učenikom, niko ju uredniku salamio nije. I kad su izlazili, onda su počeli grditi, ljubiti šeha, ljubiti mu ruku, salame se, a ovaj učenik nikako nije ugao šta sad biti. Kad su ulazili ništa, kad izlazili salami, to je tako. Kad šejh mene nije mi jasno šta je sad ovo. Kad je slušao, kad smo ulazili u džamiju, nismo ništa nudili, pa je tako svijet prema. A sad kad izlazimo, nudili smo. A šta nudiš? Nudiš sebe, ljubav. I to ljudi osjećaju. Pa Abid Bugari ima to u sebi, tu energiju, tu ljepotu ljubavi koju nudi prema drugima. I on kad bi došao ovdje samo da sjedi da ga gleda, ljubav ti. Jer je to ljepota duše koja isijava iz sebe, ono, voli vas. I to voli vas, ne treba čak ni kazati, to se osjeća. Sa kvantna fizika to dokazuje da ne trebaš ti ni ženi kazati. Vidi ona, ali je voliš, ili ti kad ženu pogledaš kad te osjeće pogledom, da Bog znaš da sve te nikad nije da li te voli. Vidi se na njezinom pogledu koliko te želi ili voli. Evo, nas Bugari Hafiz voli, pa i mi njega volimo. To je najjači, a baš kao onda priča koju je njima Allah dao da nam ispriča to što ispriča. Pa eto, vi dajte Efendija je izrazio želju da se ja nađem ovdje večeras zajedno kao predavač, iako jedan Efendija sa ovog kraja rekao, pa trošak je to, ne u smislu para, nego da se obojica trošimo ovdje na jednom mjestu, ali eto, tako je to. Zamislili da je Efendija tako da Allah htio, pa eto da se i njemu pored zahvala Allahu zahvali kao organizatoru ovoga i njegovim sponsorima koji su učestvovali u svemu ovome. I ovome vlasniku ove sale koji je dozvolio da se večeras u ovakvom velikom broju ovdje okupimo. Ovo je jedan spektakl, jedan doživljaj za ovaj kraj ovdje Han bili. Ja posle Hafsovkane ne bi puno, nego sa jednim ajetom, hadisom i izrekom da to bude ovako upakovano i da, recimo, zapamtite kao što mnogo pamtimo vice o pjesama. Sve zavisi šta nas interesuje, to i pamtimo. Večera smo rekli gore kod Loze, njegovoj gore kafani, njegovom gore restoranu, kad je jedan nekim išao i napoj gužvi galami, on čuje kako cvrčak cvrči u zemlji. Pa mu kaže, čuješ li ti ovog cvrčka? Pa kakav cvrčak, gdje ću to čuš? Daj neka pika što cvrčak cvrči. A ovaj čuje, jer njega interesuje ovako neke sitnice, ovako čudni događaj. Ali kad je negdje neki novčić, neki bacio pare, pa ispala para, on kaže, šta ono zviježi? Šta ono čuo, kako ti čuo kad para ispali, kad pa tu ne interesuje. To je ono što ga interesuje i pamti ono što njemu vodi u prilike.
željeli svi. Da fino živimo ovdje, a da na hiret ne bude lijepo. Da i tam zaradimo nagradi džennet. Evo ajeta. Se izbila 14. džuzu. Sura Nahl. I Allah Đelešanu kaže se izbila men amila salihan min zekirin el unta. Ko čini dobro. Bio muško ili žensko. Ovdje baš Allah spominje ekstra i muško i žensko. Negdje sam govori o vjeru. Ovdje kaže specifično. Da ne bi se žena osjećala ono kao odbačeno. Ko čini dobro? Bio muško ili žensko. Ali ima jedan samo uvijek. Vahova, mu'min. A, vjernik. Ne musliman. Musliman je nešto čudno. Drugo drugačije nije čudno, nego drugačije od vjernika. Vjernik je primjer čudno. Musliman je onaj koji se pokorio. A može se i lažno pokraviti. 80 munafika, nazovi muslimana, je klanjao za pejgamberom. Nisu se bojali kao munafici da i ne bi Bog prozvao, opet su dolazili. Klanjali su za njih. To su muslimani koji klanjaju. Vidiš javno da klanja. To je musliman. Ali ko je vjernik? Samo Allah zna. I ovdje je sad problem. Kogod je vjernik, bit će mu dobro i ovdje na hiretu. Pa da neće jedna većina gahsenima kamijama. A na hiretu ćemo još veću nagradu dati. Zato što su mu'mini. A potvrda da bi ovo vidjeli, ćemo kroz hadis protumačiti, jer Ali se nam kaže u predaji, kako zaraditi džennet. Ko je vjernik? Pa kaže ovako, ja ne bi duljio posle Hafsa Bugarija. Kaže, nećete u džennet dok ne budete vjerovati. Znači, uslov za džennet je vjera. Moraš da vjeruješ u džennet. Ne da imaš informaciju, ima džennet. Nego da si ubijeđen, emene yu'minu, znači biti siguran u tu. A onaj ko je siguran da on nemaš sumnje. Ashabi su bili mu'mini u džennet. U smislu da su vjerovali 100%, su bili ubijeđeni za džennet. I zato su sve davali. Kad je jednom rekao Islam da će dobiti džennet ako pogini kao šejih, on je neko što hurni imao, jeo, kad je nema vremena kad go pojesti, ide ima da pogini. I odmah ošli poginu. A nije ni jednog vakta klanja. Ali je vjerovao pejgamberu da džennet postoji. Mi imamo informaciju da džennet postoji. Kad bi mi vjerovali pravo, bili ubijeđeni džennetom, da bi mi sve ulagali za džennet. Ashabi su zlato, srebro, sve davali, sve za džennet. Kad njima pejgamberi, to im bila najveća titula. Nisu tražili položaj velike, nego sam pitali da je školova šta da radi da zaradi džennet. Znači njima je bilo baš stalo do dženneta. Mislim kad bi mi bili ubijeđeni da džennet stvarno postoji, ne da ga vidimo, kad bi ga vidio onda bi svi pomrli. Ne bi niko više želio živjeti na dunjalu. Sve bi pomrli. Čak i sestra kad bi se plaćala, kaže niko ne bi uspravio. To je keš, kad bi bio keš. Ali kad bi mi vjerovali da stvarno, mi znamo, imamo informaciju, ali jedno je biti vjerovat u to kao što je onaj čoban hoće vjerovati. Jedno ja što vama govorim, hoćeš ti bolje privat nek ja. Pa je hoća govorio ko bi smili vjeriti. Kad pruči bismilu, kogod moraš ići. Jedan čoban tu, on tu ne laže hođa, on je bez politike i tvoj posle, čume odmah tu bila jekana. Odmah krenuo bismillah i priko vodi, i nije ni kroku. Kad se ukrenuo, vidi kad ne vede. Ajde, kaže, Fendija, idi, kaže, neka ja ću namući. Ne mora znači da hođa je ubijeđen, on sam kaže kako će. Pa je vrlo važno i ko mi Allah da da bude siguran u to. To je vjernik. Vjernik je siguran. Jedno je vjerovati u Boga, a drugo je vjerovati u Boga. Ja često, više mene, ja se borim. Više vjerujem često šeitanu nego Bogu. Više gdje je to moguće? Jest moguće. I mi često nas više pravi budalama. I čitav život nas pravi budalama, a ništa ne ima. I opet nas vada. Šta šeitan, aj kažete? Nema moći, nema bogatstva, nema ništa. Nema veće pukare od šeitana. A čitav naš život mlati budalama pravi. Allah ima sve i on obećava. I kad daješ na sebi, uvijek ti šeitan se kaže što si dao toliko mogo, si manje što si im tako dao. Stalno hoćeš što ti prigovarat, spominjati koliko se halalo si dao, ja ti često napraviti. Evo sad ti kažeš, idem, evo daću 50 maraka na sredi. Nekoga on stira i na 20, na 10, i do masu dođe do puti, odmah. Ali ima neko će kada, ne šeitane, ja ću da 50, nešto ne dirat. On radi svoj posao, ovdje ti koliko vjeriš na tom da je štala vrata. Ali šta će kazati? Tek kad budeš izvanjski, nek na vidi, 50 dana.
pazi malo. Neće šeitan odustati, on će čekat dalje, pa ćeš ti nekad neki ispričat, eto, halalo sam, dao sam ja 50. Samo nek se zna. Ali ovdje je problem kako nas ubjeđuje u nešto, a znamo da on nema ništa. Ovdje je problem to da smo mu'mini. I zato je rečeno, nećete u džennet dok ne budete vjerovati. Kad bi mi zbilja bili svjesni dženneta, mi smo čuli ljepote dženneta, a ne vole niko umrti. Ne samo što ne volimo umrti, slabo mi radimo za džennet. Nekako se opet daje otuda, pa ne bi nešto usput za džennet. Pa sahaba i pravi vjernika je glavni cilj džennet, je to poslanik rekao, neka vaše sve želje, sva stremljena budu za džennet. Kad im je rekao 5 stvari, taj hadi da citiram i da završim sa izreku. Kada im je rekao, a da nisam ovaj hajde završio da se imam, kako se može zapravo. Kaže, a šta dalje kaže? Nećete vjerovat dok se ne budete voljeli. Pazite, prvi uslov, nećete u džennet dok ne budete vjerovat. Vjera je uslov za džennet. Sigurnost. A drugu, da bi vjerovao moraš voliti. Jer ne možeš vjerovat bez ljubavi. Ljubav je uslov, jer nas je Allah stvorio iz ljubavi. Ljubav je energija koja te nosi i želja. Kako se sahabi sa željom željeli džennet? Sad ibn Muaz umire i pitaju ga kako se osjeća, kad ja osjećam miris dženneta. Još nije ni umro, ni preselio, on već miris dženneta osjeća. Toliko su oni željeli džennet. Nama treba ta želja i ta ljepota ljubavi. Onaj ko misli da vjeruje, a pun je mržnji, on je musliman, on ne vjeruje. Jer Resul sam rekao, al mu'minu lejse bi uku, vjernik nije ko mrznik. Znači, ako u tebi ima mržnji, onda nisi vjernik. Jesi ti musliman? Možda ćeš ti doći do dženeta. Kogod je musliman, uđe u dženet. Neće musliman, nijedan musliman neće vječnim džehennemom. Svi će muslimani u dženet. A da bi išao odmah u dženet bez džehennema, moraš biti vjernik. A da bi bio vjernik, moraš imati ljubav. Pa čak Allah za kafire kaže ne kaže da ih mrzi, nego kaže da ih ne voli. Nije isto ne voliti mrzi. Pa inna Allah la yuhibbul kafir. Allah ne voli kafir. Zato je jedan svekar rekao za svoj nevjestu, obično ne se svako sa njim, malo danas ko se izvaže s nevjestom, pa je rekao ovako, ja nevjestu ne mrzim, jer je čuo da ne smije mrziti, ali je kaže i ne voli. A to nije isto. Kad nekog ne voliš, svejedno ti. Ali kad mrziš, ode ti pritisak, masnoća, oboli, jer to je već ulaganje negativne energije. Kad vidiš da ti se već zagatiš, usati se here kad o njemu pričaš. Ljumka tretina, usati se svejedno. Pa ti će doleti od krušu. A ti misliš da si vjernik. Znači, hvali nam te ljubavi koju je poslanik imao. Hazreti Alija je vidio čovjeka koji će ga ubiti. Taj dan salam u nazvu. Sutra će ga ubiti, on mu još je salam nazvu. Nije rekao, ti iš mene ubiti, ja neću da salama. To je vjernik. Kad ga onaj pljunuo, onda je sablju bačio, kada sad te neću ubiti. Jer bi ti iz mržnje ubio. Ja on je Boga ubio. Ovdje nam treba te čiste vjeri Allahove energije, jer Allah je izvor te ljepote ljubavi, da bi svoja srca očistio da budemo proradila ta ljubav. A ono što Allah ne voli, da i ti ne voliš. Jer dok god budemo ovako muslimani mrzili, dok se budemo radovali tuđem svom muslimana, nema u nama vjeri, ima pokornost, ali nema vjeri. Ne moraš čak ni kazati kad čuje da je neko volio i da je prokup u trgovini, a on u tebi se nekde njega nešto malo, dosta i njega bilo. Eto, odmah nema da. Što se radiš nekom to? A niješ niti mu dok to ne doživi. Pa kada je da vam nešto kaže poslanik, kako da vam nešto kaže, kako ćete se voljeti? Efšu selame bejne. Nije rekao nazivajte selam, nego širite tu ljepotu ljubavi. Jer je selam spas i ljepota. I mene kao vjernika, ako sam vjernik, a Allah zna jesam li vjernik. Kad ja selam nazovem, to znači širim ljubav, ja te volim, ja ti ne želim zlo, ja ti želim dobro. Mi lažemo Allahom i sa svojim selamom. Nazivaš čovjeku selam, a mrziš ga zna duši. Svašta bi mu radio. I potvor, i sigire sve, ako be jaki selam lepi. To nije pravi selam, to nije širenje selama. To je nazivanje selama, to je ubijanje na neki način. Jer taj selam, kad ti ga neko nazove, bolje bilo to bez tako da je šutio. Jer te ubija njegov selam. Ti vidiš da nema tu radost, ništa. Isto kad neko rekne, hajde bujrum, vidiš ti da nema tu bujruma. Jer ti sjediš kod nekoga, ono viće, hajde mu, hajmo žena, hoćemo lići. A ovaj domać viće, pa sjete. Sjeti je rekao, pa i odmah, ne vidim. I ono kad ti rekne, stani, nemoj još ispred
vidiš da mu hoće da ti, kad ti nakon rekli svijet, vidi se ba, nemoj, vidiš, pa bi Hafiz Fazlić, majka, naša legenda, da spomenemo velikog čovjeka, kad je htio negdje u kući ući. Prvo rekao, di ti je žena, da vidi ženu. Ako je žena smrtnuta, kad je nema, hajmo dalje. Pa bi se žene nazvor smijale, veli, ako se Hafiz radi, pićete se, gdje je Hafiz. Pa kao, burim, ona se smrtnu. Nema tu burim, nema tu ljubavi. Sa ženom kad živiš, ona te nakon smrti pogleda. To ubija. Fali nam te ljepoti, ako već, kažem ja tako u Kelnu, no, 4 godina, rekao, širite sam da se volite, to svanik nas uči. Rekao, naziva ženi salam, treba li ćete zavoliti, bit će crkvi. Rekao, mora se salam, ili će je probuditi, ili će je razbuniti. Kaže jedna, ja kod nje noćio, u pravu si 100%. Meni čovjek, ovako, ja njega nekako one voli napast. A ja na njega gavam, čekam ja da napast. Ono nijedne što zbogam. Tu ženu još gore ubi. Čovjek šuti, ona traži nešto, pa bi još bolje napala. Dakle, je Sokratova žena, samo šuti, ona samo cegra. A vidim šuti, ženi. Ona uzme lonac vode i na njega prolije od zora da baš utiši. A onda tek rekli, ja sam znao posle grmljevine i priče. Kaže ova, što sam načao, još je zavijena, kako je pokrivena. Monja, bravo, jelno pokrivena. Kaže, imao tako, da ne kažem ime, ovo zbog ove kamere, ja na njega zgavam a on sam izađe istuči. Prohoda okolo kuće i onda ponovo dođe. Kaže, salam na mene. Znači ovo, kad hoćeš selam nazvat, skontaj, reci ja radi, daj mi da ovom svom komšiji ili komšinici draga srca samo nazovi. Neko on osveti moju energiju i ljubavi. Hoće Allaha mi osveti. Ali do nas je što mi bez govora, samo svojim pogledima, širimo često ono što ne volimo, negativno. Zato mi Hamza Bugarija volimo jer on bez govora govori da nas voli. Ali treba se iščistiti, treba doći na taj stepen da baš ono čovjeka kad vidiš ono draga srca, kad te sam prođe pogleda, tebi fino. Pa fino ti jer te fino pogleda. Još kad se nam fino nazove, to je to širenje te ljubavi. I da završimo ovaj hadis, kaže ovaj salam, ovako 5 stvari staviti dalje. Nemojte gomilati ono što nećete pojeti. Nemojte graditi gdje nećete stanovati. Nemojte se svađati oko onoga što će inako ostati. Bojte se Allaha, 4. i 5. Neka su konačni vaše želje džennet. I kad bi nam to bila konačna želja, u jugu vam sve valjalo. Pa mi ne bi gomilali, pa bi dijelili za džennet. Ne bi kuće pravili, pa ne znaš više ko će oni uopće biti. I ne bi se svađali oko onoga što ćemo ostati. Znam 2 rođena brata koji nisu jednog među nas došli. To je 5 godina. Ovdje, na našem terenu, Vraničkom. Znam i dobro su vezani za mene. Eno, obodvojica su umrli. Sad gore nema nikoga. Djeca su vani, sad je put zaraslo. A oko zemlje smo malo posvađali. Vidi šta je šeitan uradio. Rođeno i braća. Da među nazu brat ne ubiti. Zbog ograde, a sad ta ograda ne treba nikom. Jer i nema nijednog. Što su se svađali? Šta je šeitan uradio? Eto što radi od nas. Kada ja zato sam rekao, i mene vara. I mene vara. Ja rijetko kad možda podijem. A svaki dan dajem za cigare. I ne žalim. Neće on meni reći, ode, ne, ništa ne ode. Samo kad jeliš, kad ode, to ja ode sve. Da toliko izvodi da su ne crku osram što smo malo podijeli. Ludnica šta od nas radi. I kaže ovo, da bili fini tamo imamo, znači trebamo biti vjernici, pa pinkar jednog alima, sa tom izrekom završavam, kako si se usrećio? Kako to ti moraš biti fino? Jer kad je neko vjernik, njemu je svugdje fino. Ibn Tejmije je bio u zatvoru. Pa su toliko njemu iz zatvora bilo fino, da se ljudi dolazili liječiti sam da ga vidi. Njega ljudi kad bi gledali, Allaha su spominjali. I kad bi ga gledali, ozdravili. Umjesto da oni njega tješe što u zatvoru, on je njih liječio samo svojim prisustvom. Ljudi nisu li zatvor izlazili kad bi oslobodi, hoće i dalje sa njim, sam da ga gledali. Jer je on bio sretan, a ko je sretan i u zatvoru je sretan. Ti kad voliš svoju volju,
tebi je fino i u šatoru, i u koledi. Ako je ne voliš, ne znam kako je zgraditi nije loše, jer ne voliš. Pa je ljubav energija svega. Danas nam najviše fali u ovoj tehnologiji, što kad je obrade materijala, u ovakvoj tehnici života. Kad niko ništa više ne živi, fali nam ljubav. A to normalno fali nam i djeti. Jer smo se skroz podivili i otuđili. I u svojoj vlastitoj kući, ako je žena na kompjuteru, žena na Facebooku, vidim neke osobe koje stalno nešto lajkaju, objavljuju i tako dalje. Ja ne znam kada s čovjekom ima posla, kad sa dicom, i dica su svak u svom svijetu i oni imaju mobitele, imaju oni internet. Ovdje je niko niskim. Fali nam ove vjere, ljubavi, života uživo, pa i ovako ovdje susreti budu bar malo da nas ojačaju. Pa kaže kako se usrećio, evo da vam 3-4 momenta njegova kaže. Da se išta ovo sve mogu povezati, valjda se mogu skontati, ko je vjernik, dobit će dunjalog i agiret. Pa kaže ovako ja sebe pokušavam u to da ubijedim. Kako da budem sretan u ovom haosu, da mi bude fino? Pa kaže prvo, ja sam sretan zbog 4 stvari. Bar ovo zapamtite. Prvo, ne sekiram se za nafaku jer mi je Allah određen nafaku. Evo sad smo rekli, Hač Bukari govorio, trebaš završiti fakultet da se zaposli, ne mora znaš. Ima ljudi koji imaju srednju školu, svi ovi biznismeni većina i nemaju fakultete. A uspješno radi, imaju milijone. Ne mora znaš da ako završiš puno škole da ćeš imati par. Ali neš povećati, smanjiti ništa, nego ono što ti Bog propisao. Treba raditi. Ali nemoj se brinuti za nafaku jer neš umrti prije nešto pojedeš sve što ti suđa. Tamam ne znam šta da bude. Drugo, kaže, onaj posao koji meni Allah odredio, ja sam za njega odgovoran, ja uvijek radim svoj posao. Pa gledajte svog posla. Ono ti u predsjeću što ti je zadužen da radiš, radi taj posao. Jer će te Allah pitat za taj posao što si ti radi, ne šta sam ja radio. Mene će Allah pitat šta ja radim u poljicama, ne šta je moj glavni imam radio. Ni moj muftija. Muftija će pitati od tešnja dole. Od Zenice do tešnja njegov terin. A moj je terin sam džemat poljici. Mene će pitat za moj džemat. Pa šta mene briga šta muftija radi? Ja gledam šta ja radim. Pa radi taj posao s kojim te Allah zaduži. Kad ja radim svoj posao i gledam šta će me Bog pitati. Pa svako jedna žena je shvatila svoju odgovornost kao funkciju svoje žene, da je ženino, što sam u dugu rekao, ne znam da su te žene dobro razumile, pa im bilo drago, što sam rekao, žena ne mora čovjeka slušati, ko će ga slušati, ne mora ga slušati. Ali ima sam jednu obavezu prema njemu, ne smije ga odbiti. Ja kažem, ako taj hadis upotpuni, ako ga uposle ne bude ubijala, sve će sutra biti u redu, ne ima više veru, ko će kafu peti. Ako ga je odbila, ne peće ko bi god hoće. Ona je gorka, ona je opasna, ne treba mi tvoja kafa kad odbija. Što će? Imaš ženu, ne imaš ženi. Kad ti žene, znači samo ovu uradile, bilo bi dobro. Pa je ona jednom, kad je čovjek došao s posla, vidi žena se skroz razprima, to bez stavlja. Čovjek da nije trčao, ženo kaže, šta ti je? U redu ste. Kaže, ništa, sam nek nije do mene. A ti onda koju? Nek je otvoren semafor. Treća osobina. Ajmo li smijete? Da bi postigli sreću jeste da znamo da moramo umrti. I ovaj kaže, ja znam da neću ostati. I neće niko ostati, pa se ja pripremam za smrti. Slabo se mi pripremam za smrti, slabo mi volim umrti. Jedan je tako čitaš dok možno nasadi. I više mu dogovorili sam mu primjer spasa medicinu, kaže, ja radi sami više smrti. Šalina Izraela, da više ne živim da se ne znam. Taman on pokrinu se kako odmarao da Izrael pored njega. Dakle, ljudino, šta si mu rekao? Vidio da ono traži. Kaže, ništa, ne na tovar. Allah zna naše želje. Četvrto, najvažnije od svega ovih osobina jeste, kaže ovaj Allah, radi na nas
sad recimo zima pa mi muškarci nekako i gaćemo obučemo svakakve. Pa nemoj ugaćemo klanjati obuci kvantove Allah. Pa ljep si i ženi kad obučeš akrebunim gaćima. Malo i da se ženi da je da Allah svi. Pravi ambijent unutra učemo samo kad ideš vani. Jer mi muškarci i žene, opet, obodo je kažem. Neću reći svi, ali većina. Mi se i gladimo i brigimo i sređivamo. Tako mi Boga, to tuđi žena, ne postoji. Jer mi se u kući sredili radi svojih žena. Pa da bi se svidio da su dženku ili imaš tajnik dobar da ih dođe. Isto tako žene se cifraju, šminkaju kad idu u vani. Malo je tih žena od miliona jedna koja se našminka, nacifra, kad je čovjek kupci dođe da vidi ljepotu misicu, ne stuhu i švita. Ne mene se našminka kad ju gledaš od noć nada. Jednome se žena opremi radi čovjeka. Rekli, ja radi ovo je radi tebe da se svidim svom čovjeku. Tada ću napraviti ambijent unutra. Pa će nam u kućama biti smiraj, sekina, a ne haos. A haos, znate što znači haos na njemački? Kuća. Pa se našim kućama je zbilja haos. Pa da ne bude haos, nek bude smira, a mi čak budemo vjernici. Ne muslimani, nego vjernici. I vjernik kod Afina nije više važna kakva je kuća. Ni koliko je velika kuća, ni šta ima u kući. Važna ova sekina, da ima ovaj smira. Pa kaže, moraš kupiti dobru kuću, ne smira. Moraš kupiti dobar krevet, ali ne i spavanje dobro. Moraš kupiti dobru hranu, ne i apetiti. I tako dalje. Kaže, 10 recepata za sreću, pa ovako da sam sunuo sam koliko vidim koliko mogu još pamtiti napamet u ovim godinama. 10 recepata za tim sretan život. Kaže ovako, radi strpljivo, jedi umjereno, diši duboko, spavaj dovoljno, misli kreativno, želi realno, voli beskrajno. Možda imaš koji aleteratu spaći. Do nas je, kako Allah kaže, jednahu ajatan taj. Da je nama sad izvaga sret jednoga sahaba koji je na Hasori slavu. Ali je bio zadovoljan. Jer kada je čovjek zaljubljen, ja to često spominjem onu pjesmu, jer mi se svidjela kao neka najjača pjesma koju sam čuo, hajde reći pitanje ljubav. Sve su pjesme nekako vezane za ljubav. I mi volimo te pjesme slušati što nas asociraju na voljenje. Malo ko živi u braku sa ženom koju pravo voli. Obično to nekako se iskomplikuje pa oženiš nešto, hajde što da se oženiš, pa bude tako kako bude. Pa kaže ovako, ako istinski voliš, onda ne tražiš dunjalu. I od nas Allah ne traži čak i naša djela. Samo traži našu želju za džennetom. Mu'min je onaj koji je siguran ono što Allah objavlja, koji je hoće Allaha i njegovo zadovoljstvo. Pa on ovako kaže, pođi sa mnom, ništa ne ponesi, vodim te bez ičega takvu kakva jesi. Eto, to je ljubav. Ako djevojka pita imaš na auto, kako ti kuća, jesi zapas imaš platu, to nije ljubav, to je interes. I tu neće nikad biti pravo u životu.